Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, good. Assalamualaikum ulun ucapkan kepada rakan mantum semua. Wan yang masalah lun kalam maklum lun tuan dengar ku coba. Wan yang masalah lun kalam maklum lun tuan dengar ku coba. Wahai rakan lon bemunan macam ikon-ikonan bame suara. Beta peturun contoh barakan kena digopnyan di teulua di teulua lege barosa yan kejadian tipuro Tuhan pantun bawe tagelang kamera lagi tijani kadung terang nyoba kemarang dana sabibanya tapi diulon tetap putantang dua awaknya sigo terapa tapi diulon tetap putantang dua awaknya sigo terapa. Nyoba putra nek lu tiga adun jani kiban Waalaikumsalam lun jauh berhijab saling barakan lun sambut tema soai mekalam hana kepaban nyo kesalahan hangge pendosa soai mekalam hana kepaban nyo kesalahan hangge pendosa tapi dijino kalau tak terang nyoba kembarang kalam media anak putahirin anak putarawan perle awaknya memuncul nama anak putahirin anak putarawan perle awaknya memuncul nama Anggedek Maria lemada pandang urang tatampan dalam budaya jino takalon sudah intan sayang bang hapelon tuan cerita bereda jino takalon sudah intan sayang bang hapelon tuan cerita bereda. Narakan lon cikala seni tapi rapai pantun tababang diwai timur kana bang jani nagro rapai muda perkasa